ATHUGANIRUA BATANO bakuraga mutembi wa kuma ntere cia RUBATE uria woragirwo MWERI MUTHIRU na gutuma maandamano jathitho mutine jo CHUKA kiumia kithiru ni bakinyithitwe mbere ya koti ya CHUKA aria bamenyithitwe nthitango ciao. BATANO baba batietwe kanya ga gwitetera ni untu bakamba gwikwa sibitari kenda kureithwa kethira bari na ugima po mathuganio. Samuel Gaishma na ripoti ija. Ni mashtaka ya mauaji kinyume cha sheria indeni ya koti ya CHUKA ara emunde John Gitari Njoka, Jadel Kinyanjui Kiura, Wilfred Kriminkari, Jameson Musiokankari na Newton Mutweri barabonde bakuaniri teki muchie na mototigi Daniel Mutembei bakinyithitwe bakiringithanagwa na kuraga mototigi tariki 18 mweri Muthiru. Amwe nogu omwe wa ATHUGANIRUA kwarietwa Lloyd Nyaganwa athiete mbere kunywa kindie kinyanyuma ya koti ino kuruta watho aekirwe mpeni. Ntugo ya emunde ikumenyithwe gaki BATANO baba bamenyithitwe mabitia mara bathitangitwe namo tabura bakathomerwa ndeni ya koti nene. Mashtaka ambayo yatakuwa na wakabili High Court ni mashtaka ya mauaji kinyume cha sheria section 203 ikisomwa na 204 Penal Code Cap 63 Laws of Kenya. Maelezo ikiwa tarehe 18 March 2023 RUBATE Road ambayo iko RUBATE Village Igamba Ng'ombe Sub County Tharaka Nithi kwa pamoja na mwingine yuko mbele ya koti mulimuua Daniel Mutembei Ngai. Sitarajii mkubali ama mkatae. Mtasomewa High Court ndio mtakubali ama mkatae. Mutongoria wa nthitango Felix Tanjeru na rombete koti BATANO baba baingirwe ndeni ya nchere ya kathwana kenda bariganirua kumania na muthuro wa mwingi. Nkuruki na rombete koti epejane kagita ka ATHUGANIRUA baba kuthimirwa mathugania kenda bamenyekana waigua bari na akili embega igani kuthitangwa. Mugambithania Habat Mwendwa na itiganiritie na maromba mama ara ATHUGANIRUA baba bakathomerwa nthitango ciago kotini nene tariki 18 mweri uju. Sababu ya kutajwa kwa kesi leo ilikuwa kuwasomea na mmesomewa yale mashtaka yatakuwa na kabili High Court. Mtapelekwa hospitali CHUKA muangaliwa alieni ya kiakili. Tarehe 18 mwezi wa 4 mtaenda High Court msomewe mashtaka yenu. Na kwa sasa mtawekwa CHUKA GK prison. Nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge ya CHUKA Igamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishma.